Kajing nang kiu jong ki kam shna plim hakathan chete lamingi kapin I ya kawei na kijing kala bakongsan habapai sha ki karkhana shna plim jong kari hakini ki phosnem balalej shisen kapor kaladon hakaba kijing thaba bat kijing pernai jong ka Bollywood ki laka sirngiu ya ki hendrai mentapat ka kam shna plim hapo kathan kalalong kaba klanbor ha kala ka jong ka nongrim da ka batinju ya ki karkhana shna plim hindi bat ban pinwandur thamai ya ka jinglong jingman culture jong ki kam shna plim hapo ri India katba ka Bollywood bun sin ka kring ban pinle jingmut ya ki banasha bari ki kam shna plim hapo kathan ki don ya ka benta ka bakongsan ban pinpau ya ka lariti jong kathan ki khana bat ki riti distur Hakani ka kala jong ka street talk ngin kinria khendiat na ka jili jong ka san perthai sha ka jili ki kam pin bernya ngin phai bat khmi bnya ya ki jing e bat ya ki ki ba ngi la ban wan pin urlong haba ya dei bat ki kam pin mi phlim ha Meghalaya haringkat ka jing pin le jing mut bakerpang halor kumnu ban pin ne pensan ya ki riu don sap kathan ban ai ya ki la ki kabu na ka benta ki nong ya thu khana na pok ni kathan ban pin mi ru ya ki kam ki jam ban pin ka ladur ya ka jinglong jingman bashit rehem ban bai isong kun jong ki kam shna phlim ha ka jela ka jogi sha ka jaka pedeng papaw ha papai shi ki kam phlim om tang hapo kathan che teila mingi henrei shabaru kumju ya menta ning kong ning shap ngakwa ban pin ithu shwa ya phi ya ki nong ya shimbenta ki briu ki badon ya ka benta ka bakongsan ha ka ban pin wandur ya ka culture jong ki kam shna phlim ha ka jela ka jongi in sedang shwa na ikong simi kongtiang I badai inong shna phlim iba lasdang ya ni ka kam jong I tadu usnem ar hajar nyo nadu kata kapor ila tho bat direct kung ba khat khandai tili ki phlim hakiktin khasi bat penar bad ideiru ilayo ru kum I best director nak bertak film ke jong I ka shithi haka prak sini award ar hajar ar pusaw haka ju kapor I lami khmat ru ya ka jelasha ke Busan International Film Festival yudon dekat niru ya iba Joseph Pingrop iba long uwei na kiting shop ubala pa bha haka ni kalan omtang hakikam ak film hendrai iba Joseph I jushim bentaru ban ak ha ki music videos ru kumjo katu kat ni ki film khasi ki ba iba Joseph ila ak bat ya don benta ki kintup ya ka film jing im papa hanga marwei dak bangla bat kiwei badilong isim benta iba khaddu jongi hakani ka kala ide I ikratya khongtiang isamla I balak ha nyau tili ki film bat iba lasdangru ban but ya ki din jat jo ikimi jong I ikong simi khongtiang hakikam shna film ka feature film ka badang shen ka ba ila yashim banta ka de ka shithi padia ka ni ka film la pin I hakiba bun ki rensan batama sa film ha kari ka film ka baningkong ka sinjuk ri ki live house kata la pin mi pajba house nem khat khandai spa prapaway padin kata ka film kala play lat ru ya ki pat ki film ka ni ka jela ka jongi ni don house nem ar hajar ar phosan menta hatung ila ban ong bengi don ila ka jong ka karkhana na film le ni kata ka film industry ngai khublei pi ba aron te bapila khot yanga bandan mentalam mangni haka kane ka platform jong pi kumju ro hai I maram semi kongtiang bodi kunjung iru kumjo te bangin kumapi ong mantan ya kata ka film industry sangni pok Meghalaya jongi nalu kupor banga sim bantai kam film katu kupor arjar khandai dan arjar sipo lang baklang ag ya katang bat phing larai nalu kutu kupor te banhanga simet te ban ong ba ngani I kata kam padon te ngi hani ka I bangai sim pada mengi hani kalong bangi tri stom hi para mengi ki bodon sap lengkat bat ki producer lengkat bat ki director te lang tagi artis ba fer ki plami ni tu ki por hi te wala ka taru ang tu por kam padon ke platform te ngi shui I bi tang tu nama ken ti biju nama nantagi Anjali nama nantagi Dreamland tang hak tu por pat ka Dreamland ru ngim ka hoi ka Dreamland ru ngim pat yo ban pun I film nantaka payal ngim pat yo ngi yo tang ka biju bat kene ka Anjali nama hol tagini artli to wala regidon kat tu ligis nama hol po silong ru ngi yo thik tang kita artli kat kum gajing kan mau jonga te ban ong ban ya keren hi ta ke industri te hatu ki por te kanang dei ka ba sedang khelung kan hangi hang ne
nomor ba ngakan mau hot nadu to kupor ka film mon berjuat belami nadu 1998 dan nadu to kupor ru iba perdip korba ipun hatai hapo Anjali gitu te ban oi kata ka film industri sta ngim padon nadu to kupor kat kum jing ui chonga ikong semipat kum ka director kan thai ka baningkong na ka jela ka jongi kum nu phin batai ya ka jinglong jingman jong kakam shna film hapo Meghalaya ban compare ya gitu bipor hakapor wang sedang arjarnyau te ki resource ba ruim padon ha ka platform kumba ongi ba jo ruim dan te u director u hab ban le lut ya barok kam waktu kapor u le ka director ya hab ban le lut ya barok kam kum ngan shim ga example le jong ha ko to kapor bang shoot ya ka first film ka skom te ngathok hi mga and then shed hi mga artist hab le makeup hi hab le ka costume everything te ki light ru banong day syukum kini kilait kiba mdami tedam par kata production gede na pi shimet baro shimet baro everything ya ban le hi like kidon ki night scenes kidon ki ngidon camps ngi e tung hap sna ba de ketuga halogen ba ketuga light te lada don kam moonlight hap ai blue gel paper gitu lada don kam sunlight hap wat ki golden paper kumta ti everything hap ban lehi ban ayu ban compare ki por ki ba mentapat ka ya ka scenario ka bang ya mentapat am kala change ba ngasngo kumbala wan na kawai ka Porsche kawai ka por la jam menta technically ngan keren shwa technically menta ki camera ki lens ki prepare and then ki breu ki ba handle gitu ki technical nang ta hagitu ki por ngi khot yano ki ba ki ban yarap ra kita ki lights mentapat ngila don ban khna ban nang kumno ban adjust gitu ki hado ha habbo katno ko frame don kam so kata ka changes nga yo imta tungin sekeren kambanya khndet halo kita ki changes mo agni ka interview in pasha sha ikra jo tuli ki film hadu menta pila ang but pila direct ru ngasngo ke igwa penlong fi shani kong in yakren halor kata kajing trang go jong pi bandrung sha khane ka lan ningkong hadu bang long dang grip ki my mom ki the director my dad is also a filmmaker ngala long influence but lu padang grip te por you know I'm studying matangan ang kuliah ni St. Anthony's mass media I pajong aru he was studying in mass media te taman ko por bangili silong isilong ba nga the when you grow up fin sa pulayang te so I always look forward to that haba pipe yikidu ki film ki ba khamrim film khasi but haba pipuli hagi po class po college ki jo PE ka don ganu jing fair hoy ka technically obviously menta ka long pair pa in sense pa kuno ba ka storytelling kala long bet kum manchwa the storytelling was always beautiful nang tangwa the way people shoot take acting ru kila change menta there are a lot more talented people that coming up baju sa kadon storytelling kata ngadi ko the most important thing in filmmaking is storytelling as a journalist it's always about storytelling kay igba pin ya pair ya ki film na kani kathan nang kathan tung ya pe pitang jalla ka jongi but ki Bollywood films ngi hangni ngi don laga jong ka story kat kum kanika kat kum jinglong jong ka rikasi jongi te ke beng inga ka buni de film ki story jing age bi kata te henry hot ka story jing age ka don te teng gi action gi habdon te lering kan kum boongi madam tan ke technically ru long hangni la kambyang mata ti henry bengini keren pada buat ke Bollywood do ledi kam ton story te bun ka sim no ke Tollywood hi ti kata le ka jing syai ka ni ti long ngi hang ni ru la ngi la nang improve shu kum baki ong lementan la nang improve shu hi
te gi story gi bangi i hang ni long indala banwan dur ma kat kum culture jongi namar bi ladang ini keren ya kani ka adi kasi jongi wat ga Bollywood kali shoot film sebar Switzerland kali keleng tengi hang ni la don lupa kani ka natural nature jongi hang ni ka ba ngila ban create sibun gi story te ngathrai ngi hap bandang improve show hi ta story te pindai keren te ka biang haduk menta bungai ta kum mengak ilde ka film papa ka mutu sim no ma ka tu ka de story ka bala ka connect bit door to door bai ka tu te seki begi jai bunai kam don ngum tu story hi papa la da film page ka te hande ka film ka dustur jongi khasi bare ka papa ka de ka wei ka bakran sepang surang khasi ulung kum no te kum gini jai film la fipen i la da ka perthai bro ko wei ka yo on page te gitip ka di ka kata ke culture jong kasi plan kolong gumto te hang ni bon su ong no ba wat degi hayeng junu ru kidon ke family mut senrang ki para senrang kidon ki men ki mama kidon ki para kan thai kidon te la dengin ye keren pada ke kritik pada kani ke film papa kan dun bala ban yo ban kritik ye kana mal bleba upara la jong don senrang te kat kum from ka kum story jong film ke ka mut umama la jong don te habu lek sing dola yo breu lek sing breu long gumnu lukom man haying gi breu haying kur long gumnu ka kedo pang kita te pen iba ka story ka long powerful ba pi te ladang idang lap susu banwan ra kum gitu namar hari kasi jongi ki bon story ladang ini puli ki kana puskam te lada beli ngimla ban ra itu hak acting kai namar ngi puli ikot te kan dei ko wei ka jing ka wei pat ka jing a jing tip lam lingba ka dorki sakini ki long din jongi kata dei ko kumbu yang baju ni don ni kita ki ideas hakli tama ban implement padi bi yaki kalong ke e ba kham jinjar kum i director kum ita i filmmaker ki hile ban to breathe character into your film nongkong shwa bangin sedang ke film mangi hi ni happen tip ya ka story endang ila sotho ni then only nongkong endang ila sotho ik story then only ni la ban itu iki character thing then makiru anda kila la sotho ya ka role jongki and then kumno ni hapat ban develop iki character jongki like de nang ta like to everyone kumentang ilek gini project we have this script reading kabangi ang like we treat the scenes hagitu por bangi le script reading balai ipen involve everybody kanang ba marok kin sengau ndai ba kumah kita ke por mangan compare bangi kita ke por ke balade ting lashai kan don shoot jong actor te ngam pat like kata beje te uwan no khamadin after 2 hours leni after 3 hours ndala poi ngim yo ben brief bhai u ka ega benta ba u dei ben le and all te ting ngirung tip ngim su thu ma uru su thu ka ega ba ule so menta like everybody involved borok ki dei ben su thu shwa ya ka story ada di bagilah snotu itu story snotu ya ka development jongki ke tiap pikir macam ka story beli pi sngo ba pi job ba pi yo egni khus nam best director na bentak film ko jong film kat kandai teli film ngala tho and te ik ba pen ya pher ya ka city na te ho ya I'll come to that ma te ha kitu por namar banga ong don resource im don acting school im don kita ki AKA ma even mass media ro kum dei ndai ki ba train ki claim train ki cinematographer ki claim train ki editor it was in general te ya ka chiti pade ngasdang ban kendu nga assemble ki crew ki bas ngotu long ay tu iki story and then ngasngap na ki kumno ki yo I visualize ka so nga la long ay tu khna le kedu and I met kamki and I la asng thu bhai ka ya ka story so even though ya ngi shoot ka film ajar khat khandai shwa bangin pun kut ika point ka lockdown and then for 2 years
ngimyo ban check ik film kum nong shoot. And then after the lockdown 2022 I think 22 te endang ila check ik film ngi haban check bun ha ki reshoot. So despite the fact bang yo iba ngi haban kelalut ik film haga post production namar bangim yo ban check tu por em ma don lockdown. Despite the fact bangi haban ban reshoot biang ban rejoin ban cut hagi editing te nga long nga don hi kata ko ba kachiti kan long different namar ba na do sedang mentho ikaru. I look at it different way kumba ongi ba ni thok bagi story jing this time in city nga minimize bhai ko penta. There is so many stories kabangi la ben thok kana hapdeng shikmi shikon hapdeng shipara hapdeng not only male and female love thing. There is so many things, so many story kabangi la ban you. So I feel baling boy I think because I'm telling the different story now. Interesting. Ni sekarang kamunya halor kata namar belai bagi film ki jongi belai ki puron bat ki ting shop ki jongi nak katan kimpa hadu kata ni sekarang hatu kata kadai ka way ni ki daw ansi osno ni baju tamang kwa liswa si ikratiab yang pi don bentalang po ka film shithiru kunjung nai klab ni tu khendiat ki nong pe ki jongi ki bam lesi padu ka film khendiat halor ka benta ka jong pi ba khendiat halor ka experience ka jong pi ka por shooting ni film. Okay. So ka character jonga kadai ka Darika di kun jongi Lasuban. She's the main character me jonga. So okay, ngan she tu tang kata about the character. She's very adventurous. Ong kunta. Tang ba regarding the experience, I ngasno ba kalong it's different ba comparing to ki films bangasit ang. Because the thing is, syabangan ake kakaciti I ngasim break ha do plus 6 years kumta ngaklam akshu to all my key expression jonga ki yur ka along best shu. So but my mom, she believed in me and I did my best and I feel like it was one of the best team that I've worked with kumta. Kan Fidel kan lakan musna mentah. Ketua por ngat No. Mentah. Oh mentah 20. Te baju arfos nem gini experience begini kena kelayo kela batai lupa khendiat ya kita ka kijing lene kita ki ibila ya lengba ka jing im ka jong ki hak por pis dang ak film le de kai experience ka jong fipan ni te aku por bangarang sedang ngalek i ke audition mo ki pawan audition ngalek i ka jikli no ne hatu ngi don kam mo ben le chiki acting school ngi don kam mo ben le chiki media institutions Bandrung syakini kalang. Kata galong bodong kam. Kata bolong kata bang so film tan hatu por 4 doni te him tang audition. Te su khot lumbu to ga ti sikit kumba. Te lai kom tu boslur barnang banak bermerak natural face tu tai banyo. Te hande bonong bandon kata ka acting school ha tu por te ka ngampas mu kadang duna baru. Yo sen ni school yo kidang hikai yo ki hikai. Mo katu kan ni te bonong ben hadu mentang ben long specific educated ya katu tempat don hadu tu por mo bonong. Te ka jing sujunga pada kalong don kam ha kan namal ba ko mo piong mentang ila anak kiu ha ke commissioner film. Hakini isi pula mi ru. Kat benang mi ke siru anak kiu ha jing film. Te don kam ba ban achieve ya kata target ngim ong 4% kan. 4% ngim ong telada kumlu 60-70% dekat ban poi kan. Namar ladang ini keren ni hakapor bangi akfilm ngi mensya kumba ong pimentan hakapor bang ag eka film hangamor we te borok ki technical o ki technician mud nadu ka light nadu kamera nadu ki zip crane nadu ki trolley government of Manipur kata ka banga UI te hakti por talong ni suthu ba kadon kata ka encouraging kan naga government of Manipur naman nga kliki ong PSC kumlu ye kane ki hyong yusi bi kata-kata persen ya ka surkar te ke batam te kedi jongi ta list ka government kelas support iki te kajimut pada kolomba don kam benang kampen bet benang kampen bah benang penbiang susu kenang ba kumba nga suthu mangaba ka long kadi ben
hisin ba ngi page nama kamut ba ngi dan kam banyu iya ka perfection kong simi habang ya keren chapang kejing pin mi ki film ngin pin mi ki film ki story sugi ba compare let's say tambala dangim don ki jakaban pelat pajba pat ki kum ki cinema ha kan mentoy ayu te ki jiso jopi ngai em naduk ba ngistang ikan kam naduk ba ngistang banjit ikan la long ka passion jang ima hagi to before back in 2008 2009 ni de na jante ang impor shalong impor pan era po cinema hall paduti re kumno ka long cinema hall ru te ni di ra kichuki DVD te hadin bakela ya bahagi tu tegi kibru kistang ban lek tu piracy te bon bahagi national film na jantia kila quit filmmaking te very few of us na jantia kiba dang stick be haka katuka ka e ka baki sangtunat kan te hadin ni poisha po cinema hall ni habel le apply CVFC siapa got itu numai keturu namar menang kumno ban le apply ngintip ikta ki format ai ro dan still long ngirang ya le stom bai ban haduk ban tip kumno ban le and then ni sedang ban poch po semahol kan itu VM mentah naduk sedang covid kan kibre sedang ban page ki online streaming kitu ki sorry ki film apa you hagi tu ki por you know ni le pen ki film apa Bourbon cinema joa you community coming together ben pe ki film de ladang idang don biang kum kene ka cinema hall ni ki theater ki ba ni la ben yo every district they can benefit tang ini ki ba shna film ro even the community also will benefit king long ba kin yawan and then kan long biang kumjuk menta tila long la kacong so we bring together and then to ikratia pili pidang puli menta ba pipet menshua ban pen mi film le ba e play asngo hi ni email jong ru let's say pi menta organi camera skill lights menta pidon kam tangga mobile phone pilang pin mi short videos 30 seconds 60 seconds ki reels nanam sedang menen ni kompor bingi sedang pi keren pi kita ni halor kita ki storytelling hatu hakalai pho 100 second pilane em banya thu khana ka ba janai ba hakita ki live pho 100 second ngam tharai beli fi amta namar ba ban express pai ki emotion tak ki di film ro da pipet I can't think of a film right now. Tangba mostly they take time to show the emotion. So in 30 seconds, 60 seconds, come long possible. Kani ka kam deshu ka kam ka ba ni shule ban pen bernya kam deshu ka kam ba film it's not just a passion anymore. At the end of the day ni haban kamai jakpo kadi bende kata source of livelihood yang ni. Hatu ngila ban pej ya ka kam shna film leni kumu aktor hatu nila ban ong ba ngan le thik ngan chu ak bitang man ngan chu ak bitang ki film klem de don chu kanu ka kamai ka jina kanu ka liang pan pi ne klem jonga da bangla ak hi san teli e film te mentang ala khamaste namar ba belai ba kat kum gejing keli jong pi golong ba impala ban dipen nagane ka film full time kan full time impala ban dipen namar ba belai ba main thing ang ni kadai baik ke marketing the once ba fila business lar kamdon ke marketing ke mentoh hiru kan te ke marketing kadai ke wai te ke ai ke bangai i pada mengakalong ba lada ke government jongi mo ka encourage ngi hoi wat la kala pelat ya kani ka HM hello me kalia makanaru kadon sibun ki jing habon pendap ki swaban hab download itu ke app kuma pilai i bon kambang tu te katu kadi kawai tenang ta sagani ka kumkani ka film policy ru ka government kat kum jing i junga jing syak la digun i nadu kita gisne melanda pi namar ba kum ngong mena ngi tambat ke Manipur ngim pala kompin hagitu gisnam te ke Manipur li tem hagitu gisnam kat kum jing tip junga Manipur te hagi dukan gidi be film la jong wai ki film jogi we gimde te
ngisutu bala daga government ka encourage lane lada don ke platform kani kadi galat yo kam yo jam ke bakram hai ki brijung namar ba udon bam don bor ban trade tan re udon ke bui ban a kataru kadi koi te kumbangi ong gan ka sap ke pen kamai bi te re lada ka plenat plenty pada takamut ba kadi hi galat yo kam yo jam kan kin mi sibun ki kita ki riudon sap jongi hari jongi kibun bagi buran sap kena semla kan ki kena ki badang mi ki artis ki bun ba kumbangi i menta mengenai keren itu senama tadi dang mi po YouTube tadi madiang kemarang ba kidang mi itu ki no i bah po YouTube platform dan dari ke government te jingsak lah dari pej naru kita isnem lah ada kat bangi i mengakan ke polisi baga permi government dang snem te lambak lam nga Julai Fautrik arja persan kadang permi te kalong hot it's not too late pada kan nomor bayi you buru bateri ke por ke up pi you buru bateri ke por ke up kalau ngomong ta te jaj bakal permi hi te ngi kwa pada ba hakni ke polisi ke demandon ki kriteria kan ki kriteria ki ba build up ikini ki artist lene ba build up ikini ki director lene kumta kan kat bami hakni ka film industries yang mentah tengah empat ong film industries kemudian ong empat i ngarong empat i film industries sang ni te bon lada jen ba ngidon kata ka film industries club kan don ka film city ngidon kami ka film city yang ni nomor ban like yakin keleng kumbangi i sabar gidon di Pasti to why not in Meghalaya lada ke government kala ban permi kum kita tengah try ke project kam tadi ke babun lada pin pul tang spa krol la mi ke ka film city ke baki artis jengi lagi director kemudian kam syuk national hang tu lah yuk lada fikwa ban snai ki web series lada fikwa ban snai ki serial lada fikwa ban nodong sudah hang tu ko semi fikwa ban benrap khindia bagi bagi baju ong namar kumi director kan thai ban sustain nama kung jing sotu janga ka problem ka bah khli do ka de ka pisa tengkahi nadong sedong dak klem ka pisa ngami i ba pin mi kan no film ru pin menjur ba ka i ba yong kung no fila ban sustain as a female director hadu menta ban ong ban sustain ban ong ban completely rely on filmmaking the mla ni ha bandon the kawai but the business I think baro yang ne po Meghalaya kumpa he tharai ni ha don he ki wai but the business otherwise sitang ha ne ban depend the mla yo semua irakte hakan ni business pimla ban shani full time hang ne apa kejela ka jongi pidan plans kum dopat pin yang ne be hang ne po jela jing pidan plans ben lech Delhi Bombay ne try ni ka scoop ni ka khamduna ni ong bai kum ta let's hope namar ba ke perthe menta ka long competitive pa so let's see menta ka long competitive pa no menta ngaong menta long those times menta this government nga polisi nga klempat puleb ha tong ba ketua grants ke bangiyo last time ketua grants ke bangiyo and ke government ke shimru ke film jongi and ke series ni ke Hello Meghalaya tiga stream apa ke OTT platform jongki di nang tu kanang filter nang kanang filter ya ki filmmakers ya ka long menta ki ong baken sedon ka subsidi re atau apa atau film policy ki filmmaker menta ki ban apply ke tu they'll have to be serious kan anda pe ki criteria ke ni ka quality telling storytelling ke de ban don and ka ni ka ladangi kwa ban menta kani ka grants ka ba ai ka ba government ka ai ingem ka yarap ingi ha ka bangin menshwa ha por banga tho ki script am ngating ha ban pen he ka ya ka frame because it might cause consider ka cause to bun ki close up shot but now menta nyunting syu ke government ka don menta ban support ni but ketua grant te nila campaign wider kanya ketua ka screen la ni nyunting tan syu re ka expenditure
Tika ni ka bakal lem ka government ladangi simkhia ladangin lekai kata ka ni ka opportunity ka bangiyo ngin sayo ka platform ko bahe ngasang tu I have the good feeling about this bakin submit bun haki filmmaker na ka ni ka jelai jongi from that grants bun haki ba serious even I 35 lakhs I ngahap aku tu ka A category but I'll be spending more than 50 to 55 Itu makalai rap hikin dia kalai rap ngam ting syuk de kata kalai pusan de because I want to be there because ngalai ke film jonga ngila screen siapa Delhi Habitat ngila screen siapa Bengaluru and then ngalai ibu hagi ki film sebarang sungtuk untuk ke last time ngalai cebusan ngapai ke film Italian film ki ngir kumju endang yo ya kanega platform pen i film jong istegi festival beper ni yo ban connect pi ngir ni sutu ba kanega ke film kare bandon ke quality storytelling kare bandon kanega local root touch hai and then ke universal appeal ya bandon ni kata di like menta da kanega grants dan da kanega subsidy kan sedon ke competition menta and when we have a competition da kalong healthy we will have more good filmmakers given one shakmat and then one day ka kinon youtube kana shoot tang spanga Bollywood or Tollywood or whatever there will be a time bagi youtube kana spanga Meghalaya cinema ro habang ikiran Jepang ki competition hakan kan lan lilai la kadai directors actors udan kita competition baju kumu aktor ke ba syukran ya kajuk bumenta ke no competition la jur hadu kata any platform men pidon ke phone khila ban shoot dan phone khila ban ak ke ibu aktor ni kipuran kidai ban le ban pen roi shu ban pen bit pen biang shu iladi kanjing sutu jonga hite hablong kawai hablong knowledgeable file de ale film tip film nak ni pi te habong knowledgeable ke mod le film keren je ke technical le film keren je ke story le film keren je ke physical nomor gidon ki bolong aktor mukna te ketika kita ambil physical hatu kalong beran kam hibri ban long bagi bhabri hadu kata ban ak film em ngam ong jing bhabri ngom ye ke fitness mentah film aktor kemudian fitness mentah yo orang umta ki gibri ki kam interak ki boran je bolong fitness he mut ki kam pet yu kam biang gamet karnya ngernyot kan mau tingam ong bhabri te kata jing bhabri em ko song ki rule kan ka song ki rule ha itu boya hab bat ki kan I want to say something on that ngaman chwa ngar kum ta hi kum ba jo but this time I'm ngam pe shu kita yes have no inclusive no yes menta em kidai ban so to what is acting kidai ladaki long passionate they will watch films they will read books they will know what is character development everything kidai ban tip katu em it's not possible when I'm gifted without doing anything pia ban prepare exam kum to they have to attend workshop acting workshop and then kila ban haka acting workshop and so many things bagi kila ban yashim benta ban like to train themselves kan without that dedication not possible the ki director kin la ban choose if this time next time they will look for another one ba hamlong but if you are dedicated and feel treshtom I want to be an actor till the end of my life. If you update yourself, available and you update yourself, then you will always be there as an actor. Am ko jimut jonga kalong si bentar kalong tapi kadai bo ngi mambu update workshop befel. Te once ba pi si sim hi ba aktor hi mi ha screen ko mi ru isek pe ikimitun ngi amitap ta. Pi te mentapi pe amitap balik imtuman. Due to his diet dia nak jilong healthy ke dietitian jong yang pek lut dia kata bi because health is wealth tel mental la pek ku mata kum Akshay Kumar ngi shwe keren ni kita ki aktor Bollywood itu gila he kerta pek fitness jong ki that means ki create awareness ya ke health issue
main thing dia kata. Tapi kita beside that, kawan kita ke workshop, kawan kita ke kibaya habat ke film industri, kedai kata. Haji so juga kan. Namar bangah aku por mensyua arajar khat khandai khat prash po. Por bangah ak film papangar tu ke wit lejong ngadon kum prapo kilo. Te prapo kilo te kami hap su kan ngamlong healthy su te. Ngamut tang ke film. Tambah once lagi khot dengan kibri kin pe yang mengakum te sunu. Pi. Te ke fitness kurang kam. Hadirin ko tu ndang lawak naga prapo ngayar du 10 kilo ngawan kani ke body structure jangan. Te kita di ki babun ki boinga Yobun ki orang mensyuah tu por film papa ke film jing em oga film hot film jing em ki film dak bangla ka tu ka body structure jong pi kat bementai kan pen pi film mentah pi kita di ki ha ka jing ko jing khia shimer te sale kita ki bon kamera kam film kai ka jimut jong ha ka dia ta hot just ko kon klip pi bun ki aktor ki actress negeri ka thang ke jongi kidang yaksat ban le se ban poi chagran san wa kham he kum ka Bollywood balai ka ta kalong balik ngimla bengin mi ni kini sau kenro jong ke jela ke jongi sha kiran sang ke ba kham he ke ki jing e ba ki shem ha ga hanga ka jing sung thu jonga ke la da ngila ban pe film Korean shane tang da subtitle te balik ngimla ban permi la ka film nang ne ban pen lembang subtitle ke mat pe putai ro ko tang ba ka storyline ke ban dai ko bit kan mantam don pe te le bambiak story ada fikiran ni kuno story kuno apa padang ngiru ngila apa itu tak film ni ibang milan skip te angni apa selong migalia jangi tigibun film Korean te nak jerong film spoken taru dang apa itu arsing nasi te kata ka jimut juga pun ibu ka story ke biang kan te kalau iga ke mengi serial hi pa tu pi ke kamera play ke serial kilo tangkat pun parut lalu up dah kentar dang up memang kipet tang story bi tingi kwa bahang ni ru la kila ban permi ku mengakar mene ban permi story babiang ke bolong so powerful lengkat bat kini ke culture jangi la da dei kanu ru tak mu tang lingba subtitle lengkat bat ke jingram government namar ngi mensua ngak mau hapor bengin ak tu film mensua tak budget film mama mau sepolak apa isn't it sepolak apa isu kesai Keksai, tementah te amis ke government kalau amis kemat banyak ni, te kadai sekam rumjungi pada kan, kembok ini. Ketika kameram ke jong ki filmmaker si berokhat, te haba pilet cikini ki film festival. Kendiat ke jing yo dong nak benta ke jong pi si met nak kendiat ke jing yo dong jong ke film ke jong pi hatu don ke ung beta kong sini. Ngai lede I learn a lot nak ni ki festival hai. Ngasong apa iki film but ngasong ya gini ki conversation question and answer after every film ki thu khana kumno ki shoot kumno ki teng ki one ki technical teng one ki screenplay writer teng ki one director hi and then katu ko kom thu khana jong ki ka like ka motivate ingi and ka ai hikai ru ing ngai le de ngale ngasong kum khulung la post to ngalan yang ABC because hang ni kumang oi film ni ngim don kita ki institution ngim don kita ki school ki ban hikai you should just ni a post ka kamshna film dong shusnal mo kumagi ang maha gitu before ha passion dala poy pachate ngasong thu in what is filmmaking beleng ishna film first of all we have to question ourselves beleng ishna film why am I a filmmaker te kataging we have to question and we have to answer ourselves te kwan klini ikratiam ta hang la show do meneng la kren la khana khendia ke jing yo mento jo phi ni gini berokhat ki bila discuss hadu mentah learn like a lot of things like I'm you know I'm still figuring my way out in the film industry now so hearing ke experience jongki kala long like I hope my experience will be good too ini struggle ba bang di baju ko mai pi ko aktor play di producers directors but ki crew ru kajing e kajong ki ngasi osno na pi katu jing song thu jong pi beli ki directors jong thai jong ru kimla ban compete abun kini ki film festival ni dang ingala banyo kateng manganum nyo kajing i jong ai te ki kut steng mulai financial problem
pi hak tu por te na mar ngala don gi film gi ba la etri lu steng ko te teng long kat kum ke budget ki bala amang abaki la amang teng gelut tam teng habat fon kum ba mah dia wat producer nang ni nang tai tebun ki sakon tu ndai de sap gi story ki biang te ndai nga sutu mga kadahi ka financial problem ni kong simi I feel thinking the way how we tell the story kare hoi borok ngi long ngi kwa iktagi like good quality film with good lens, good color, good everything. But in the end kat banga like attention ke festival beper I saw lots of films baki shoot in black and white, lots of film baki balong kumba like ni expect bakin long very well kum Bollywood or Hollywood. Kibun lagi film ki bang iki shoot sha pok nong kendong an kelong raw bit kum tu. But ke story ke ba ai ke message ke bagi ai yang tu that ke impact. Keron kata kum bang ai film ni universal appeal. Kedon kata ngang song tu ke tu story. Te at the end nga realize kam day kita ki fancy lens, fancy lights, fancy whatever storytelling part. Kalau long nak kumni ba dan ki filmmakers kila focus pelat haka cinematography and how the film looks rather than the storytelling. Kitu bat ki ba chna ba like the storytelling is too good but ki cinematography bat kila long tuna. Drop no kan. So la. Drop na hoy. Kadang generation gap apa deng joki bro orang guna pankli ya ikratian namar. What do you think of OTT platform? Sedu kan nu kini ki OTT platform kila banwanra but banwanra kita ki jingkela hakurkom pet film jong minta kumnu kala banwanra kita ki jingkela hakurkom sna film ru kumjo. Personally ngas ngau pa ka cinema the theater going to theater is dying. Nakalong no kumta. Every time for me film gum to I save pocket money bangan film every time. I support filmmaking a lot, like I mean going to theater, but manta I feel like it's too kala long accessible para ikibrio. They're not coming together anymore. Kala long nok kapan kalong nok kumpen pencengai ikibrio. Nah, baju kayak gitu semua di bawah lagi ni rensan social media OTT platform. Te gani anga te nga soba kumbong kita ikan kepentingan saya nomor ba cepat ba teh bagi wan bagi teng dengan pitch nama yang pitch nama tinggi suatu kan kata kaju hi kumbong teng ikong pat in terms of in terms of marketing India distribution India ada lembag ini ki rensan atau kampen sup UP ben larang ila ban snai kita ki good quality films lene ka criteria ka ba ka tu ka OTT ka kwa te in one way te ka suk bhai fi lada if you meet that criteria and can sell your film there te kalong easy ba ken film don kam shu ban perkhat how to distribute your film and all te ha ka tu ka bai yang ka piang ma and menta competition gare katahi from this OTT, we are looking to another OTT and whatnot. Mentally, kan ni film thamai cenging lawat ha ketuka format ben shoot ba where we can fit in Netflix, you know. So you ke film thamai the Kettle's Call. Lalu film pelak baik kan? No, we'll be shooting how Arfa Arterik. Oh, okay. It's been 1 year ngidang let pre-production menta. So 22nd we must shoot. Di ngimdan posu Henry ngan ai kendiat por i fibro langut ban ai kita ki jingkren pun kut ban sedang shani baju nama ngan ai por i ikratia ban perkhat dengan sedang shani baju hari ini itu ter baju i jingkren pun kut nang ai te kawai to ngahap ai kublai ka sarkar mau ke bala kena rekti kan banyak film ya kinok na film te ban kena lang kiti hakabai day but kini ginok na film ban ketiwi ke artis jongi namar ki babon ko mo man naging pon ki bener sap tinang ta ka baar long lada ka long ka balahi ka sarkar ka ban wara ek film sti hang ni po megalaya jongi namar gidan kami hang ni ru
wadam dei bahe ru anli si barit ru kan teram dei long ladang idon kumi kita kamut kan kam yarap su yang ngi kinong sna film wat de ki balahe la san ru ki badan ke ya kasaban ak te ki wan ki mi ki ak lang bai long ki mi lang hak ni ke benta bani sim benta lang bani do benta lang te kata hi bang kwa hi ba kumbang la dep ya lenti borok tu kisnem la don lang la don na du ti por ba yak itu ki film san riutli na du ti por nga i tu ko por ngi dang song kum semi ke pur te te menta ba dai long kami hap su kan bat ka por jang kini ba mai ke mentan mai kan ni ke por ba menta kala ngi kat komuji i junga ba ngi la kiu ngi la improve te menta ngi dan kam ber sa ke jing kener ketina government pada kan benang kampon bahasa su ya kam ngi don jing kermen closing comments Nafi. Okay. Kum ibain na inong shna film ikan thay. Te ngakwa ban ai kanay message ki kamtam ki kun kan thay ki ba long aspiring filmmaker ma lani kini young budding filmmaker. There is no gender ban ong ba kani kamera kanam ong yifi tang shenrang wala ban kata kani kamera kadon kami ke vision jong pi kadon kami creativity jong pi te kumta ho hang ni ya ka kam shna film bon bagi shenrang bon ki shenrang majority ki te shenrang tang ba mdai banting kum ka jing sedang kidon be hi ki jing e tang ba mdai banting once ba phila smotho pade fi pe nuksa mta kila khambon ki thai bala mi pe nuksa ki wan shakmat kumno te bu no ke jing ting sharot namar ngi don kambon ha ki kan thai we want to hear the story na ki kan thai ru kumno ki yathu khana because there is lots of story to be told ba ang sakut te ha ka jing ya lenti jonga if I can inspire lane ladaka ne ka journey jonga ngala ban open doors you know na pedeng kintai and I'm happy ba ini ro ila wan tasha ka filmmaking thalai she's following my footsteps and maybe I have inspired her I'm so happy and na ini maybe her friends and other friends ki te ngikwa and in 20 years from now ngakwa banya ibun ha ki kun kan thai and bun ha ki filmmakers ki ban yathu bon magis we have a lots of story we are rich in culture boro hakinu kiliang la biang lut ki Bollywood kidang wan shane because they don't want to shoot in that film city because they don't have that energy ki wan shane ban yo ay kata ka energy we already have it here te kata ka way te in 20 years I want to see a better acting school maybe a better kiniki institute maybe ki ban hikai ki different department jongka filmmaking screenplay writing ki editing and whatnot in 20 years we want to see that and we will tell the story of Meghalaya cinema someday one day kaduhat wa tengnya slosa Nafi ikratia I have nothing more to say. I feel like they already covered everything. Hakabakut kajing nang kiu jong ki kam shna film hapo kathan kapin I ya kajing kala hakuru kam shna film ha India ka ba tinju pat ya kajing lang khmat jong ka Bollywood bat ban pin riu spa ya kajing long jing man ki kam shna film haringkat ki sur bapher bat ki khana ki ban pin shlur bat I min sim ya ki nong shna film ha ki rinsan ki ba he bat jong kathan kumju bat ban ya chkhmat ha ba yadai bat ki jing ya thu khana lem bat ki jing pin wandur ya ki buit thamai bat kat ba ka Meghalaya kaya ilong ke jaka ke basaiso na kabenta ki kam thamai ha kaliang ki kam shna film bat ke jing thu khana ha kaliang kalariti ke jing kershan pisa bat ki jing tei ha kaliang ki yo ki hat ki long ki bakong san na kabenta ke jing ki jong kani ka karkhana kapor kala biang ba ka sarkar pedeng bat ka sarkar jilla ki duan bat kinwat ya kita ki mat trekam ki ban ne slam ban kershan ya ki kam shna film hapo kathan haringkat kala penyeso kaba klan ban pin I ya ka Meghalaya om tangkum kata ka jaka ka ba itnat henry kum ka parlo ka ba IT lut ha ka jing thu khana jong ka yo ka kot seisin pat nga ai khuble ya baro kinong yeshim benta I jong I menta ka episode iba Joseph Pingrup I kok simiri kumjo bat ya I ikrateru kumjo nga ai khuble ya phi kinong pe I jong I hadung ni kendo pat ha ka ba ka por
Kublishibun.